Шені жыл камылне эдем хаялы бехтавать. Кабыр чырыш елдыр-ялдыр чудызембе хаваслы юрыдажы кашнишиннах савыныш күрет. Самардар хинче бурнаган Анатолий Мрясов арахын чурчуменче кашнишулах церлерен юр күлебизе масталать. Уява кетсе выл раштаву хинчех шак күлебизене сталана кунда хельмучибе юрбигеде ыты азамлы сынарземде бур. Кубыскалаган келхуче хэйде юрдан калыпланны дейін. Шавақта шені жулумен шандал кышыца май, тада шумырчуныбе күлебизем ирилзе гайна. Анатолий Васильевич вара тепре юрчузанах шені күлебизем сталана. Паянвал пурнеде алшы салам галать. Самар тұрғынчи Шумтал районне кереген, чыдырлы ятлы чываш ялінден, хидепле кураган земсире, херюлле салам, янгыр уже иргене, юр бірдизем выляш, еваш шевел жевлизем, ял ежа варадаш, хельмуди алғазат, камдықсенчен шаккат, шитремер кетсейлер, тезе хурав барат. Шыды жул яжы безире ендішсем, раштау яжы безире таванымырзем, тада шидес киве шыны жул яжы безире хизепле кураганзем, шыны жулда мен эметленни, мен шутланы, елдах пулза да ынза болдыр зирен.